Danas pričamo o ciklusu sadnji. Karanfil, pustinjska ruža, sumbul, plamenak, alpska kamenica, preslica, jaglac, ljubičica su biljke koje sadimo u prvom ciklusu. Ciklus sadnje je bitan kako u cvjetnjaku, tako i u povrtnjaku, tako da uvijek imamo nešto da gledamo ili nešto da beremo. Poslije prvog cvatnja ide druga tura, a to je šeboj, a za njim stižu mražnjaci ili rizanteme. A ko je rekao da u cvjetnjaku ne možemo da posadimo i povrće? Naravno da možemo i to jako dobro za nas i za naše pčele. Luk je već spreman za branje. Šeboj se rasuo, a mražnjaci su nikli jer je vrijeme veoma toplo. Naša blitva polako raste. Naš cvjetnjak je pun